Nasi. Yedasi. We don't know. You may be a muntin yedasi. Oh, okay. 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 I mean, okay. Let me be a boko dear. Boko pa. Yeah, the Yamiasi. What the master is in whatever boko. You chair tea for. I don't know pet to say. Oh, Nyamiadum, we're crying boko from January now to November, they did say. Now it already has to be brave, and you'll be an when say. So if we've gotten this morning, then we are so grateful to God. And again, to our cherished listeners, say I bring Nana. Just tune in to Max FM 89.7 to listen to us. The weekend was great. In as much as you were not home, the weekend was great. But who said what trend you? Mine trendy. Oh. For what reason? You. Pam Charles, I'm here. I'm so here. Oh, yeah, then Yamiasi. Also, trendy for what reason? You didn't answer. Now, say, what would do who name Nintia? So I won't know what out there. Say, and I won't continue. I'm just shocked. Oh, maybe I did. I mean, because we are okay there. For if I would have to trend for any reason, the reason being that I haven't seen you, I'm trying to reach out to you, and people are calling to find out your whereabouts. And as a legal wife, I'm unable to show them your whereabouts. Yeah, just say if I'm. Yeah, that's the only reason I was trying. Yeah. I'm not paying young share whom crying. Answer not young shopping board, so why? We ready not pay. And net a 3rd of November. Naturally, say a jua dafo frokra edikan e wobosume November emu. And net the year catcher at Siefo nyina and say a year dani de biara da. Yetiminya dafo frono. Adia bia and say more da senia what tiatia se fuasasi so. And Nura and anye ye non chilesa and enye ye dia wo ye bia no sinkete na pim ko wonim se edane se boa ma boa dane se de ya nyame ebehwe wo so eniti na da dua yi ma obi bia abamu se empo achia sesen kura no a emu ye sampani kasa we edesen empani kasa bia eniti obi bia hye ne hu kunan na ommo na boso no mpim konani na da se boa ewrade ebesi abehwe no iyo yenkwa hamane so eda John Tete ewa hamane so eda no pe mache ya me ko me wa bom se yeho adome ho ye pa megiri pa sa no pe won so ho ye me adome ho ye papa iyo eda John Tete di ni dwumade wo Pentecost asafo ewo teacher mante anopai yenkura hyesem Max FM atiefo yetio ya me meta wase na machia Max FM atiefo nyina anopai Kristo adwuma na mugo nti de so bibia asori anopai niana nyame okonkon edi ema ye ne fe wodi api abontin yenya ne fe abranti awotemi abontin babi kanka ema yendia na asembi ehye woso de bi oyare no papi to so wa mo jo kwa dia ema asembi ehye woso enka be bi abontin eda wadaruma yebesere se ubegina yie kakra dia man wadaruma esan se ne nkomo na eba no emu ode pa wadaruma gina yie na yento aso emu da ho pa yankasa aha abranti awotini ni anope empia bontin aka de bontin ana emas da em ense woso opia bontin afashaka aka de mo na pe bontin ana na yeso aka de yeso bontin odi mesiache ogba bontin mo ko ka sempa no na we ne kotoko na papa yeso ma yan ina sika no oh Debbie say anopai ahoma no enimu yenhwe se yensa ebesa ka eda John Tete na monto an nkomo ne so ne eda nkomo ne mu odepa eda wadaroma temenka eda John Tete wadaroma otemenka hello Mr. Okakwe eye pa intina yetio
And I know na Yesu ka che na sen for say mon kwa bontin mo di machi ache. Ene de me ja mon kwa bontin na mo ka sempa no. Afi na Peter here we anim we here we anim. Sika wo hia ye de beko. Ye ko akoye de Yesu say mon ko. Afi Yesu ka che mo say kwa amokoi. Ma mon dwi sika se ho. Ma mon fa boto, ma mon fa bibia. Mo de mon kwa bontin. De nya ne se mbeko. Munya konkon ade bibia besi ampa. Womo ko ya womo ba na fe womo de anije na eba. Na Yesu bisa won say mo ko na mo ankita hwe bibia ni mo ho a mo pia bontin no. Bibi hia mo ana. Womo se baabi bibia hia yen. Anope so obeti asem yi. Na obeti bontin se abrantie ekope bibia ya ewade be mo bibia ye. Wo de pie so bia wo ni hwe. Wo be fie anwumre na wo de bibi be fie. Entrafi otrafi obekasa wo yire mu obekasa wo ba mu obekasa ye mu wo fi wo de fi abonte anope wo fi abonte anope ya wo be hia adwuma wo fi abonte anope ya wo be hia sika wo fi abonte anope ya wo be hia wodofo bi wodofo a wotiemi enhye fi anope e ma bi asem bi anhye wo so wo fi anope nko a de a ewade be hye ne dian ne onya ewade pedi a wasori pe bibia ye na so wo sori so pe bibia ya anapa ya wo sore hwi ne ukotoko e ma dia wo ne hwi ne nti enhye wo so ma wo nka dan mu pe abonte anope na wa bonte a wo pie e di e dia bebre wa nwumre ene nti na nonsia e bompre no anapa nonsia anye yi a e bedo nwumre nonsia no na rade ahye ne ho ene onyam anape e kwanche sem a ye de ma ye ho ne se pe abonte na abonte a wo ye bedo nwumre no e rade be ma wa no aduane na ka wa bosia e ja ko woni rade nya adwuma anape Ew. Eda John Teta no pay yebedo ase enu nkran hyesem odi ama yeda ase pa. Me so da ase papa. Enti Eda John Teta ena yene na twetwe nkoma na no pay wa hye nkran. Eda edi ni dwumade wo Pentecost asafo wo teacher mante. Enti Eda no pay yeda ase ene nkran hyesem. Mayentia Nana Kwasi Akufu. Sumankwa hene. Nana Kwasi Akufu Sumankwa hene amankane na yemu bi ne yefra DJ Pounds nyanya ne tie se oni abusuafo ne nyina etie dwumade na wo achim obretima one sisi agekum ene antibi yesi anopa mabue mu kese a kyese obi a etie dwumade yedamase na fesu etie abusuafo a ewo obretima nyina anopa yemamache Emra so yenko na ye newspaper headlines no ye fa nto aso yenkoma ahodo aba be pie mu ewo oman mu na pos yenfa ma na afei ne aka kire nyina ne yenfa nto aso emfa emma ewo max 89.7 na busuafo yensa ma makwa ba bi mu kumi ya joso se mo ho ye de a na mubotu mu nso aye dede a botwa ne de munye de se de ye me ma wono kransi de se na anu adwuma na akọje ye no so le na ye ma wo no ye twen ye de ansa na botu no mu aye de emu ne de sa I see you see you saw wo I didn't saw there you go no I didn't saw you didn't saw You know how community so call just say hey said you make just say baby kura call your kwaje sole no community so na se me mani ne de me first time a ehia me no se me bae no obisa me se we bibisa wo me hu ana na ka tire chairman sam na me kan yo na ka tire ne say oh sa na me te fiti secondary school nyina wo de ne nyehu ane mano nyina no omo se me ye ya de wo de ne nyehu e no o se onu musu nyehu je basa no se basa wuntimi na wo se wunya enough rest na kan medical officer oh yeah nani nyina atete ko akobanesa ntine aya chronic sister me anyway kra ma ntiri na ba ma ntiri enti mani ni de sanity ememmo hu why ememmo hu ye mo wura mo na nkoma hodo anopa ya ba be pie mu no ye mfa ma ye tiefo. Okay, good morning once again to our cherished listeners. Yes, our cherished listeners. And November is here again with amazing stories. So as we always do, day in, day out, we bring you the stories through November. And going into our newspaper headlines for today, beginning with the general news, President Mahama directs that all
GRA SML contract should be cancelled. Okay, we so a daily graphic and a debaye. John Dramani Mahama, Ghana Mampeni, and a nay, what did not do this a matuja watch the same. A ya contract be a aquaso, and what GRA for Akachi, and now face strategic mobilization Ghana Limited for Akachino. Cecia a yades and penny for 10 times so are one income. EC reopened nominations in areas without candidates for district level elections. Well, so a easy for and a day and same year to your one HSA. One more be a quiet to one mama will be a say, will file a nomination forms biano, one may file and away no a bia. And say and penning for ya one ebesia kind, one ebesia kind. Enti when I quite say nomination no any pana or one and a one side and fakata no mum suffer for a one eba bedina to no swabadi there be ECG4 and sa ejuma and way a daily graphic. To the Parliament House, Speaker wants MPs over absenteeism, threatens to declare seats vacant. When so a ukopiemu ewo yemra shebedwe fia Ghanaian Times and the way by ye kasama for ewo yemra shebedwe fie Smina Alban Kingsford Babin ya honorable esoni din so eneyi wode atotwa wo kire se aswafo ahodo no a wonum ejina mu ewo mra shebedwe fie ema wonum manta mu no wo de adayi ekokobo ema wonum say wom anhwe yie na wom anjai sade ya wom atutumu wo bra empanifo akwasetena na PAB wonum enkonwa ana se wonum city no wo be declare ne vacant ni nyina ne say obehwe na wo bia entumi entena so. FDA bans Omama herbal mixture after first revealed dangerous drug adulteration. When so FDA and a nay wonum ediaba monte na say asoya ehwe enuane ene say emfudie enuane ma meka ne sa enuane ho ansam so enei Omama herbal mixture wonum ahye say ye de tapoli ato so a enei de kire say wonum kire say ni kwan say wonum enuru ema monte so ni nyina ne say wonum ahu adidie bi ana say enuru potin bi a emwa emanipa enya pomuden ewo enuro ni mu enei de tapoli ato Omama herbal mixture for daily graphic and the way by. Away from that, Ghana Armed Forces extend recruitment deadline by 1 week. Ghana asra dom kuo Ghana Armed Forces and I nay one edi aba montia what should I say one forms are aba montia one more air tone so mo be recruit and as mo be fa enipa foforo aba asra dom kuo no and nay dear one atsere one more shiem akodu na wotwe baako a o hwe say empanimfo ene wo mo kondro so mo be wura asra kuo no wo be nya kwan ato forms ni we Ghanaian Times and the buy. Banker charged over church fund theft. Ghana News Agency. We a Ghana News Agency. Wura bia wodi ne dwuma ewo sikakrabia eneyi ya bonu kwadu de sobo abono a Accra Circuit Court ene de bono a wo kire se ya ade se wayi sika bi afri asori bu mu futuo mu ni nyina ne se wa ama asori na mane wono akasa ni tumi so ene wayi sika afri asori ni futuo mu a ene de Accra Circuit Court ede sobo abono. Two arrested over murder of 15-year-old housekeeper in Eduman. Daily Graphic. When so Daily Graphic and the Biocopiemu ewo Eduman ya eno Asante North Regional. Asante North, not just Asante region. Wonom bia ba kwa ewo ho no medin a eda so ene Eduman. Ene dia aba beto dwa se ya kire enipa mienu bia. Ni nyina ne se kwadu a ye de abo wonom ene se. Wonom akum a year 15-year-old housekeeper chere say one amfa kwan papa so a ewi a chere no aposifo ensa aka wo mo nti nipa na wonum kun no wo housekeeper na mbese obese o your servant and o your maid e wo efie bi mu a wonum akwakoto ahye no so akun we Daily Graphic. Rising musician Father Gaza stabbed to death at Nkoko. Ukopiemu so ewo Nkoko a abemu abi a wono edi ne dwuma wo ho se anwumtuni a afei kura e na wo ba ye friend of Father Gaza
enipa bonfo bi abomodia awo ne sekan a abranti atwa nananom e won sie do. To our business news, exporters risk up to 10 years in jail for failing to repatriate proceeds. Bank of Ghana. When so eye Ghana ye batan sika krabia no ene de ensem hina aba wonum e kire say enipa a wonum etu niama efiri wo man Ghana mu ekọ aman foforo so eye ade ese wonum anni enhyehyeye so na se ekoba ne so omufa kwati kwan so e de niama efiri wo man Ghana mu ko anaso omu kra niama firi aman foforo so ebe wo man Ghana mu na se wonum andi mpanimfo nhyehyeye so a eye ade ese ye kyewa wankodem kura na enye emfiedu. Bank of Ghana hosts currency education session for students 3-3. TV3 for so energy way buy ye ma ye sika batan krabia just a Bank of Ghana ena nei wonum enam suku ahodo no amu kire suku for kwan a ye nsidi ene ye nsika no etimi egina na se wonum ebetimi ede adi dwuma ya wonum kire eye sa kire e wo suku ahodo no amu. To our international news, landslide leaves at least 26 dead in Western Kenya. Africa news. Africa news nso ena di we ya ba ukopie mu ewo Kenya eye wonum ato ye mantem efa enipa mako aduonu ensia 26 ena ne wato nananom ewo nsia du ni nyina ne se enam asase wuso bi a esiye ena ma asa ne ma we nyina ebai. And to our last story, on the foreign front, Tanzania opposition rejects president's win in vote marred by protests. When so aya Tanzania wonum abato ekoso ena neyi ekoba ne se empanimfo epa wo nipa wafa eye abadwa no se mampanin eneyi afa bi a wonum ewo ho kire se enya de se wonum ebepene esan se. He also partook in the national sanitation day exercise. Yes, and the cleanup was massive. Looking at the field level here in Mablikman North constituency, the church na a dozen yena. Mr. Green, Saturday would we need Hansonic area hornomo. If in pa a year free gutters, the money say, hey, Ghana had a feed to especially and according to Honorable Member of Parliament for Ablikman North constituency, Rabana Open no. Which are close to 30 years. After no more years are clearly be wow. It's just imagine the level of now Honorable Minister or Titi Gachi and any MC that's Adamu Kalamu, yes, if the name is right, Adamu Kalamu. Yes, that's the MCE for Enye Jumaketwa. Wow. Enye Jumaketwa cry. Say ya nanka wonu me be ni de bia. Every week and not every month. Yeah. Because honestly, me ma won kwachi. Utwa ka kwen na de ni kire esoro ha wo hu. O de wo kwa ya regatas ni mu. Na se bu mu hono mo na enipa bi mu bo modin a be yi mu na me ka say oh we de ye pa. Na no adami twam de sa. O de wo sere. The answer is hey. Now then, Timo Motiamu ni bin crazy as ya mube at least sa take away balls a day no. At least more yeah, also Udula Plaza there is this big plastic BMI. It's metallic, but it's basically for plastic waste. Okay. And to say pure water, bottled water. Those guys say, "Oh, say ranty a pan a juma say." I'm with CAT gutter, and we say 8 to 2 gutter, and they collect the gutter. Honorable, I don't make Papa Jerry John Rolling. Oh, Mammy, I had papa. Oh, by any boots in your ready, so don't worry. No, Jim say. Honorable, and near Braille, now during the woman, they ask that everyone in that constituency should come out and clean their frontage. Yes, okay. But the Brenna were inside. Operation clean your frontage. The Brenna were inside. Yet, and no one stop here, but they still went ahead to accomplish whichever task they wanted to accomplish for nice the day. One, big nice ups to them. Ablikwa North constituency. That is a good initiative. And I honorable crap promise yes, ANC who are mobile nanka every month. But again, so with the citizens or civilians, no, I think it's high time we also comported ourselves. Utika muna unumpiota ni wia unumishoni ya men dampia no abonti. Ask yourself, why never pra? Why never pra ho? It's high time they do something about it. In fact, because
ye de bia ye bo hu dawru de bia bo hu dawru said it's high time away I was say ye law enforcement yeah and I'm saying you for back na fa example ya srafo gu krum ti say e ba lockdown say ne ope wo mpe wo be ka dem enti we no nka wo ti wonum egu abonten a ope wo mpe o ade na wo ye no na wasesa sa area honum ni that is the thing we ye back we for say wo dam people to sashay e wo fema e wo say e ma wo mpra muntwa e ma no mpra sa next time Orthodox Church, a relationship officer of a bank, the name has been withheld. Nti bank kanini Kwabena Opoku Ichiampong is accused of dishonestly appropriating 177,000 Ghana cedis from the church's CD account and $134,800 Hey, he pleaded not guilty to charges including conspiracy to steal, stealing, forgery of document, and altering of forged documents. So say, this one there must be a third party because on to me. On to me. On to me. Sorry for them to say, wow, nim who be no. Na to say, where you want to see a because. Let me come and I'm going to go there. No, say also say he is not guilty. He pleaded not guilty to the charges including conspiracy to steal, 1, stealing, that's 2, 3, a forgery of documents and altering of forged documents. Say they've slapped him with 4 charges. That means 4 charges near their man. Yeah. That means nipa no no mo nipa na be provided sa forged documentation no e their man no because ono ankasa no ontumi because I say no oni nipa no ana nipa ku ono omo ye no no mo tena ase say be ha ye be hihye we ye bia memi hye ni enti no sikaketwa we Ghana citizens crowd when yes kaketwa any who dollars like oh ready and I know that yes it as much as ejumani share but some banks pay their staff so good I don't know one cause sorry akopa na audio well yeah the side job I oye ni say oton helps okay indubone wo de men kan sa okay aside so otonum no o san so ton indubone ka ho enti yesu ko primo na area mu ha nipo ne compete ne friend kwashiga na omontokwa ba 3 years ago ama kakakran ka chese 2022 aduma ya ni na ne se we claim se high medium mu enti onso kope enti emeton onubone ewo medium high media enti onso ton de ewo ba bia onso won men so nyade amenso meba ho enti yese sawe ni wo ho ansa na omomienu no kwaye business bi 2-3 years ago na e wasesa nka kwashiga no ema fadagaza ni otonwum ni sika o ma ni sika bi but sika na ma enti ema abufuo eba omuntem enti omuntem atete be ye 2-3 years kura ni enti yese enra no pa na fadagaza ekọ base o de eniema kọ base a get o koton enti yese kwashiga no so asoma ne baba akoso no so enkoton the same days ne ne mama no enti odu ho no na fadagaza ya approach ne say masha high medium me ma on beton ayi ha mon kom di because I had enti yes ana na boy ne so friend ne boss kwashiga no say masha me buy no say na fadagaza I say beef no the one na tonso no pepper beef I say beef no the one na tonso no pepper beef what was the kind of no and because me I should say all but no say you no nkwa oba or the next part by 2 years you see the obuane ho enti how well na fadagaza na ye kana asem na onyo bia kekesa ukọ nkọkọ a yeah atisa o followers pa fadagaza ono no wa yese omho shatawale enyo na se oto aso nto but se opia nipa ba se kase fadagaza na o ya artist o bebo show e won nkọkọ no amfa fadagaza nka ho bi ama fans ni followers ekura na wo nkọkọ ho no onye nipa keto o enti nra time a yede kwashiga koto hospital kra no na amanfo gina hospital wo se ye momura mu no mo so mpese o mu nkoku kwashiga ne bi the fans ni followers ni ade enti enye easy e won nkọkọ kra enti police for na e ba ye be bo ban later na chese ba bi ade ma keka ko Jesus so nyina ye den
because almost be cook Kwashiga bi. He's not safe. That's and I'm can say when say no, quite a long time beef. Now it's going to be among these two parties. Yeah. Like waiting in Crawford, waiting in Crawford, and it's not going to end now. If care is not taken, the rest is yet to happen. No, just I think I mean kai momudi about few months ago. Ya sanso I will be sick and ho. Another And koko. You see, when the year is approaching like this, omo get to be your friend get to know me be sa shanty sebo. So in this case, they want to show who has scratch power. In see our pay will be beer afe won't mean sound with cheap biomune. I don't know say me young can said there. Forward never backward, forward ever backwards never. One more son to come one moon castle. And I'm na yet so saba ku be wu ene we se pento anu watwe no wode awo obi se sekan anu watwe no wode awo obi se ene squad anu watwa no mo de akọ hey ono ano so you see my problem who are you dey mu twa squad no na ene ya bo utie ni so na because why would you even avail yourself to be used to that extent? Bonsam is innocent. Let us not blame Bonsam. Bonsam is so innocent. Most of times utie ni nyoma aya na get to nkomo no ewo muni ade ade o nwumi a na me hwe o nwumi your friend no make a die enyum no title de make a die enini you know what die so enini nti utie ne nyoma ne lyrics a nkomo ni pi na akoye bibi ho nti Easton Isai song. Oh, okay. Well, winning awards are who do you know? Sir, well, winning awards. Me, yes, young canoe, winning anchor, and it's like you know him. Oh, okay. So you're rising up to but you see, but I'm called your moon is a superstar. These people have bright futures. Enquires a guy now on the school Kumasana. They're all people with what bright futures. Why do we end up? Why be you na then? Who's he hey? Kumika sa. I chose no Kumi video be say, "Hey, Kumi we ye bio." E ba ne sa adwene pa. Unibi because utimu nyina ya ode. O fele say o on top of game but eno so na be kun no. Enti anya futu e ma mo kasa radio so ma mo kasa TV so ene ma mo tonyo. Se film no e ba. Let's see how we manage it. Yeah. Just like you said, you're so right. But so na intokonhuni bia na chese ahye muntim na we say amount for yodum that's the thing. Yeah, that's what super esa somebody ba unko e for so what's the man's name was the papa back na we say stabbing ni no your friend is Kwashiga and I don't for because hey show am how won e we na we wu no that's man we say we need kind war wo and we pra and also the I am sheshe war no but you face the law. Oh yeah. And that's when your career is going to end. Mo claim territory. Say Bakoko. Into who say nyame ntwa ho afofie na wo ba nkwemu a you will face the law and it will deal with you drastically. Yeah. So why put ourselves in such situations? Ebisa for ye na ma se ene enkoma hodo na no pe mo de abran ye da ma se pa. Enti ebisa ye newspaper headlines no ye de aba na wie ye. Ya gidi ye pa se enkoma hodo a ye de ba no wani je ho pa. Bo mo de an se kina so beje bre na enkoma hodo e ba be pie mo wo mai mo ye de bebre maximum Max FM 89.7. All right, I'm saying kwa hamane so na yene Papa Solo entwetwe enkomo Papa Solo CEO edema LCS Computer Training School wo Koforidua na no pay yene Papa Solo entwetwe enkomo na yebisa ne se kwa menso ene yebefa ye mobile phone say ya na yekita na to de timi ye hyepa ede ne ede ba na kwa men ne yebefa so a yede bebo en phone ho ban na sena yen phone no etimi ye hye no ne hye no abafam anopai Papa Solo e wa hama no so papa no pa ye mu ache mu akwa ba de ba Max FM mejo so
We never have kata. Bigidi pass no pay ahoden wo ho. Oh, I think for the chain and of playing, Kumika Samodi, a blue or papa. Ew. Papa so le toda ye phone sa ye use no etimi ye hye a ne titru ne ye nuanom ya no mota use iPhone no mutimi de she fridge mu kra. Se phone na hye dodo emra fam. E de na de ba na kwamen so ne betimi afade aso no. Kumika Samida papa and of paper. I think I would question vigilance you do like that. I'm ready. Yes, I'm ready. Mammy Eddie Kaifa, Chia Eva, or Chief for the other host, they say, heat now, what a year device in mana heat now, a year phone a produce, emphasize heat vent in MPA. Now, painting, say, you could talk a year. Cover, phone cover. Yeah, na in paper you share a phone cover no nefe, but you share say ebia akokata a heat vent no so phone cover is me one man. Oto yeah no omun create holes no one chen ya e betimi ama a heat vent in side no apie na mfama me apie fi won to bo say phone cover no na cover a heat vent no so. It is a cover heat vent no so sa dia. Won say Abridia no hit na say etimi edp no 19 FMP rather na say go back to the device no. It's a banisa no matter what no. Eye wo device na wo phone no e be hiti. Na in paper bo ya bia titu ye nuama no. Ode eye phone cover no ahye hu no. Obesa the phone no kwa sign ahye eye ne person. No assign the person no kwa sign ahye eye ne bag mu. Na wa sign ato eye bag mu. It's a banisa frama entimi enko eye phone nim. It was the bia no na phone no ahiti. The bia na phone no ahiti. Se uyi eno so efi ho no ma. Ade ba ko a sign etimi ma your phone. Ahiti pa eye kubika ta charges aya na tell you so. Se ukoto phone and pempi no ya na it come with original charges. And I say charger bia no so about the voltage and I say phone that instant no phone na dum. Who need charge a BR run? Fine. Wait me, I manage no for just some shortest period of time. But conco basa ABR who be use and no sa because the more I will use no na the more no so and a AHT a phone. And now what's in so I'm paid to do a crown say or charge phone one. Na unyakwa on 2 a charger in film. Na or pick a corner. While sir. Phone air charge. Na oguswa air call. A banasa and my phone air charge. Hiti papa. Eti ni papa moi. Say ebia wo charge your phone. Say a original charger na wo use. Say ye original charger na wo use. Say o charge na say unya kwa ni papa moi. And kabeta say ube 2 air charger no. Efi phone and sana impo what take call na wo de air call. But me air charger no and just socket in while I charge now also so would the receive a call. Say what sentence one phone a phone ya use a material beer and painting say a heater a check account and a tiny a gem. We do on our charging the phone and now or there are 2 air bed so. And I say or there are 2 a beer a cunya a movie say a cunya a beer a use a phone. No, they are two. Now, some phone ya making. Kumi, a material beer say a absorb heater a check until all charge your phone produce heat. Now they are 2 a and panels of GGG and no crack. It be both games are that is GGG and no crack. It be both games are yes and no crack. It phones be on wow. Say, with the board games now, it was be about 1 hour, be about 2 hours. Both of board games are also say yes. Phone kasa, SCTA pa. And I said, the paper was a child the movies pa. I do the same movies pa, not the board game pa for a longer period of time. And also so a bit yama, phone no SCT pa. It's a banner, maybe I'll be at 30 minutes a day, maybe about 40 minutes a day. Na with the phone not to work akra na eja ono so agina home
umana wapa but a year continuously if you the board game more be about 2 hours obi about 3 hours no na uguso e de ebo a game no e ba ne sa phone no etimi ehiti na hiti so a etimi de so be bree ebre a phone titiriw obo say ohon ma phone ka betimi akọ off oso a anya de beba e ba ne sa na chipset say uyi mobile phone bia your system board be a dem and motherboard be a dem and no chipset be was so like circuit be was so it be control power it be control sound it be control brightness any near the brain it is a bia near control power no say heat ni be more it ni ese no and you say no abon so phone na phone no entimi so be and this what come out repair that na okay na what you so we are and the the two ma na what close to application no and sana what beautiful for at ubi gate to also be once we be nkwad there a run or background but we know who say be a run or background into the application as we use we are na what close no yes am painting no e betimi ama phone no aye she and na ni chat to kra no se battery no asay impepi no se cells na wo battery no no ufa battery bia yo bi a friend cells yes wo battery no se esay a obo se ehukuru kakra hanti impepi no uhu se u phone cover no se chi no pija kakra next se battery no esay obi onu ma pija ta na wa peta be 5 bi na o de achichere so just the same say a banisa o charge phone na e do 50 minutes kwa o de fast so phone na I said ya ye dey after at the same way ye dey nso egu dey si jaso no aye and you say a banisa say utimi esesa aye battery no san say akobata emwa aye phone no e bitimi asa niam bebre awo aye phone eti kubekasa niam we niam akra think say ye shenen so no epa na use phone Papa Solo Koforidua LCS Computer Training School MC you are no pay yeda se any addition dia ewo Koforidua ena no pay yede na ewo Koforidua ena no pay yede na twetwe nkoma wa kire kwa hodo e befa ye na ye mobile phones ahodo eta ye hye no ye befa abon ho ban nti o se ye momorian se ye charge your phone na ye benya original charger na ye dia charge your phone na fe so sanso kan se ye na ye caller na ya sanso a connect ye charger no o chirim se no so ya de ba ko ha adwen pa etimi ma ye phone so no hye pa o chirim nso se bi nso wo ho a mo bu application no mo nklusi no eno ane so mo hide a na che se omo di omdwumadi ahodo Papa Solo echirim se mo hide ne sa na ya na application no erane ewa echire nti e ba ne sa etimi ema mo phone no eyehye nti e be se yate ne se no yentie na ye nhye ne so na yentu eho anamon nti Papa Solo na pa yeda se ene wadisuade ade ama Max FM atiefo emra so yen kodwa so na yen kohwe ene ema hodo a adwadifo ade abadwa so na yen tobi na fei enkoma hodo aka nyina no yen fa nto aso enfa ema so ye beto bi nso de ananye nyina na sikasem so de anaye ba ne si anaye kanfo de ama se mega cash lucky boss bo modi ase odo ho ebegimu we wunya no ba bia agise Max FM na we no yese eya na stations e okrum ha doso na nso da bia gebre ni adaje ehwe Max TV etie Max FM yes you wire de mo no lucky number no na wa fasa number no eno ena edi sika na ebra wo nti e be stress ya na wafa o lucky number onim se wo fa etaboa wo pa no wa fa eno achu fa 5 Ghana cedis ni achiri fa to so sika bi e beba na ye wo de ya wunya no ba bia na se foforo bi kra de aba de ye se bo modi atena se edafi ada bia anopa no num Max TV hwe novela watch and win ya chobi ya sika free ya se fa kodi Christmas wunya no ba bia ji se Max FM ya kwanim kumi we de anwumre no onu wadama anwumre na me ka den akwase anopa no onu
tia ye nwumre no yo ye free mega catch ho emra masbai say wonum ekoso akai Ghana fo nyina say wonum phones aba eye Philip Essence no esese wo bia enya bi esanse Philip Essence eye phone na eche yie papa ne ho nso adin na esan so eye friendly budget enti wo kita sika te say 845 Ghana cedis kra na obenya Philip Essence ato 128 no Philip Essence 10 eye 95975 there's a 975 Ghana cedis 1000 Ghana wo pede ne gig ne eso na wo de du dwuma eye 1070 Ghana cedis sanso ena kasepa ewomu eye 1475 Ghana cedis must buy for say phones aba na Philip Essence phone de eye phone na edimu yie pa eni tikopa bito na won so wontumi enflex yie papa jibi na fama wo maame wo ba o papa unana unua bi wo fa bi na ono so ontim enkura phone nche ebiewu se wo obi a wo use phone na se phone nche wo nsem a motion nso ekoso enti bomodin buy two for less ne brofu mu no be kan sen ne brofu buy two for less na nya brofu ya na wo ken buy two for less ne brofu yo ene na che se we no yesebra me da yie wa na yie wo da yie ngwa ngala ka hwehwe wa na yie ego za se me na ya yira yes bomodin abra be piem ya so ye tone mama akoma yenu na ye nte so emfama we no eno ene atu ne din buy two for less enti bomodin se obehye ne nso se must buy nko na promotion obenya no ewo bomodin aye showrooms ahodo a obehu bia no bowura hwe na tone mama akoma yenu ene say ye washing machine ena opɛ say ye kettle mobile phone ena opɛ say ye smartwatch nyina ne say wabomodin aba watone mama akoma nti yesi ye teso dia ma je na fasikanka ena aka no fa ko chop money eno ane say obɛfrɛ yen 0544 019552 na nkyerɛkyerɛ mu bi a kyɛn ya wate na no pɛyi na je yɛda se watie na why wadwen se ubetu ho anamon yeda se pi na se enkomo bia ni ho dia na yente ensi yenuanom taxi drivers so ene yegina mo so pa ye kirem se musu ban bi okrom ha enye fe ne mfata mo na be ya mugya ye beboa mo pa sane se hunti na mo ani je ho se mo betu empty na mokọ o mpena bi o taxi driver mini bi na emom taxi driver for there eye common wo mo ho nti obi na oni adamfo bia nso taxi driver oni taxi driver adamfo bia tese me ti ha me twahwe na yese for taxi driver onya taxi driver bia ye beta mwato ye pon ho oni taxi driver adamfo bia na wu ni bi ana wanga sa susu me wo bi bata say ha de me ba ye nche na ba ye nche susu wonya ba o say no hu hia chen taxi driver dan fofa taxi driver da wase pa nti kumi de atia ne say mi ankasa asem ya kan mi amedwene hu because utuka no so kra na petrol no ya na enhye te say eyi no de ni party mu no well we say nti ya besre say unim obi oye taxi driver unua bi taxi driver ya besre say friend na ka kire ne say ontie Max FM sesi esanse e wa asembi sabi de momo ya na pa wa da adenti ena ya na mani gye ho se mo betu empty wo bra mo fo bi lorfe a mo gye nipa ne se misika nso etoda e just 1 cedi na 2 cedis taxi driver said da bi okosoro ba fa memfa wo da na watu no ko empty obetimi akwa akodu station na onyo bia no watu empty no enso anka bia ofasa omo musika nso no no de kodu station na ankonya kakra. Professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Maxbuy outlets to start shopping. In Sheshek Accra. For more details, call us on 054 401 9552.
Waterguan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. Warat! Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA intelligent. Atomic Energy Commission Okruma no. Omo yede wo. Kwani ko Presec can say go up. Kumasi High School, truth conquers. Yan can say what to fear, what to boom, what to tot down. Obaje bamu to kam gumi. Kasa that the TM state governor ebeshiu. Majiwedi tina me dane di wunji di misibisa ko ofi wona me fe eliti so bi fe be dia ka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koso afili masaya se. Welcome to Monday Morning. You know that for real? It's the last year every time. What you do? You see, love is defined, and money can't buy love. Neither can money change the way a woman love a man. That's when I said I love you, I really mean that. You understand? Oh no, taxi driver. Max FM 89.7. All right, I'm sure Yamu Akwaba and from Max 89.7 Max Morning. The one was Sugusu Utie no. I'm not some street vibe de bro. Aha. Maminchia Miamini Abema levels pepra ewo koforidia oyoko into where the catcher and say onye. Into levels and into where the catcher and say onye. Into levels and yaye Bomodia say obeje. Why? Enti level say ko for radio yoko chama no pay chia oni abusuafo ni nyina ya asem se be pa o se ade na utu akọ onipa ntimu utu a petrol na na be hye na de na won fa nipa no na ne ekwa be se won fa nte wo kaso na wo ye osi de be menye wo ye osi de menye na watu ni empty aya ready adrafo na kaso mo mrem ade ntia ye mo yes odwen hu a won tia se wo hu wait, it's question for the course. One a bit me answer. Because Ntiasianim. Yankwa Hamana Sona, Yenny, Yemianoma taxi drivers and train como. Yemi so say, Adentina Moyesa. And now for an anya Toma Munti intimate ceremony, I'm up around. Yana money 0550055522 and I say 0551. 598321 numbers in BMT 0550055522 and now say 0551 598321. When you good morning. Yes sir. Nyame onfa na basa entumuso anopi. Amen. Amen. The obesi the boni biara radima fidi empa ono ankasa. Amen. Where Kwame taxi driver. So the mean since ube fan na wan sheni out. Ube fan na wan sheni out. Ube lusu. Ebi ube tu ube ko ni na
wasanya plaza ede ekodi adwuma na lose and give enti time one training ya one boy time ya ube lose enti wo hwe plaza ne pa ne so de be ma wa wo hwe na nye ma wa tuka ndeko petrol and she obi beka no pass and beka sa kwa wo kri se petrol na odeko awu se petrol na odeko ba me tumi nji se scan me ede me ntumi nko e bia matumi akoni ma ya no bi afrele na madane me wasa fo enti adwuma no isa na ete enti wan hwe ne ewu ni madwuma no ma obi lusu de dia obi nso tu aso Kwame anapai yeda se Kwame a church nkomomu pa 0550055522 0551598321 mpacho hwan ye good morning I tell you ata no pe te say oh yango gwadu me na mo fe nyamia we de ata ya ba sama yakọ why me do pa yakọ yanko me de me taxi da make taxi da bonu be 15 years ni ana ma start taxi da juma me dia traffic amuda ba ni se eye ba awon se ya mo yanka se ni pa ya won ya ho me de me ya che so bi can say oko from continent to 21 o check loading price na 30 cedis da say any unchurch mu a odi abayi na che say taxi driver for no so chiri mu a omo point omo point mbacho hwan ni good morning yes sir me driver am kasesi gunsi dance me tie mu kwa na magina na frame ene na nkomo na ekase yentie o yo de mini amu kana sa na tie on the taxi no obi be down o simisika wo be fa no but wo be ko ani ma benya nipa ebia o fa dropping na wo sense mini aba na mini aba ma me so en ye foka yi di machi na me fa dropping we no wono na ni sika nso no wampene ma wo mfa sa dropping na na say enipa mienu ana miensa na wakunya wo mu no ana second sare mini ana e kan ye no nipa ni sika nso wo be consider no next time okofu ka afofra wo say sa na yeje na fe akọ na ne ntokwa enti ana emekọ manim de ni sika be so no ojina wo no mafa no eno no edama ko ba ne sanso na wo anya bi nsu ubenya bi wa anya bi a enya hwe yi no patrol na nsai adwuma na ade wa anya bi patrol na nsai wo le na wo ya adwuma ubeka ho baba no ubenya bi di atem de ni sika be so no yate yeda se 0550055522 anase ubetimi afre 0551598321 so pass ade ma oni nyo no dilo ta ma chu petrol ni na we are no petrol ni na we are na sa ode ma no 25 ode ma na 20 Ghana no ode ma sa no sifo sa lo mo ye entino ni ama no onfa bebi faako obaka se yeyi bi wa ha ekwa yi bi wa yi bi wa obi na ma oska kutu ebi do do ko so no wa hwe so a ode ko rough road ni fie no rough road wo photos ebi na ko pa wotai na se wo akoka wa so boka ene bu wo so apase ni bisu ja na no den onu ba ko kwa o tika no ani fika nso kwa na wo de ne kwasa kwa no no asaso kaseti a kwa ka no mu taxi wo trotro kam bia taxi kwa taxi ntino me ntan to kwa ntino da two things da me fo ana se me kwasa me hwe oni ya no kasa na e bia de ntokwa be ba na me komenim pastor de bi wa musika enso da to beka sa se na opebia ntina ma ya mfa mo no anapa yeda se ene mo nkyerɛkyerɛ mu yeda se pa why yeda se mpacho hwan ni o Michael Frefinfa Nkasafi Santo Adaro mayentio Saje juma no ni nanu jina enyami so wo pese jina wo calculation so a obemezu de bia so de bia nya passenger na o sika ni sika no so ba ufa na obekoko do ni business na wanya nya exchange
nea wo so wɔ ha no na wonya ya ka ho ho Aja no pa yadase ene mu nkyerɛkyerɛ mu amode magana aja no pa yadase ene mu nkyerɛkyerɛ mu amode magana fo ya na yɛka sɛ ebia na eboa payoti na ya na moyɛ sa sister Joyce no pa te sɛn nyame adom na we taxi driver me taxi driver obi di bia yɛ me pa utie nkɔmɔ a ebe nyina na ɔmo kyerɛm sɛ ya na passengers mo nso mu suban Debbie we dey tie I say ye fi suma ye ba menhia ye nyina ye ba menhia we je 7 cedi usa de asenti we je 10 cedi na wo de fi sum aba bedu tetenkwanta na wo se unje 7 cedi ni nti wo sa de wo si ye wo ho ani ye sa de ani da ho na fa ko station because of fa ye station ampani ampa abre ya da no akoyi egu station wa akoyi egu station se yes ye do 10 cedi ni dia and why you go say what to nika we say we gyae ho say we nyina anya petrol na ase say eya na mu kyerɛ mu so say toda mo so manum kasa oh bra kumi na di 70 na woje aden sa amuru so bia na waka say woje 10 cedi na ye nyina so ye ba faako nti woje 7 cedi na say simu wo hwa Inti anopai afutuo be na ode ma yenuanum taxi drivers omo ni ho a ye ni ho yenso ye ni ho a omo ni ho omo de kan be station na ya antrem a omo gina ho saa nti ye de nipa ho adwuma na wo ye ndi so nipa o chewa tene so na je taxi drivers mo sempa ye ma me se mo ni ho a omo ni ho omo nso omo ni ho a mo ni ho first nanka taxi for omo no mo fafunu nanka taxi for fafunu ti ye o se wuni ho a ansa na ambulance abenti na ye se ma taxi for fafunu ti nipa nu afunu me nye di fada na betam funu ni dia he kam say difference wo ana me fan saman fo unti say obi se ma fa saman da ado e Master Richard okay say taxi ne omo fan saman fo da why you Hello. Oh, why? Hello, Daddy. Good morning. Hey, me your daddy, me a small boy. Why myself? And me back here say good morning. Me da say yenna, bacho boko dear. Yes, say. Udi baby afrefi. Kacha me frefi agranya akrum. Na what more dear? Me fia benwa. Fia benwa. Hey, mommy, as when you fikakra. Oh, many say me 47 years. Me mama, you. Ana pay into you. Oh, me so me damaste. Ewo kata ko di ate akwansa ye na ye tie. E so me yodi ton ni mo ton ade wo fie dro. Na taxi fo no. Ebu won na wujina na. Kaso ba ka cho na ka ni ama wujina na hin na wo ko. Sam ti on pa cho bia me ko dan station no. Ndia me kutanyama say drop nyama na se dia ho me wa charge be say ti so sunti so se me nyama sai ti so sunti so se me nyama sai ti na ba so se me shi do fu kakra then no me bi na o se me bi wa fa tu no mi kama bi ya ma enye problem bia e se ye na ya brabo ya mu na taxi da kaso be tua ma no ye kasa papa because me say ni pa ho adwuma na wo ye nti so wa fo bi aka me ni kwa se bia no ma wudi obinde ban ho mede no so mede no say because e bia no be say kwa na do so che bia no ni pa ya afa wo no mede me problem san ten wa pa driver for no che say me say ya tire wo mo ai wo makasa na eni de no enya ka senchen sika ye pe because sika no ya toye nti anape no so me da mo ase na me da taxi driver be ya say ebiru wa ho fama na wa na papa ne ko se ye beju ye bompa se guade me ko hia yie no obu onu ma na ko hia ne o chen no ba ye srenya me on ka wo na wa akoma no o ma wa ho blase adwuma na bre na ye tum na ye no mo aye pepe sadia nipa oye bia e da wa se ya mami afia benwa no pa yeda se ene won komo mu oda odi abo en komo yeda se wate
Yada se pa ye mami akasa. Ye mami akasa. Akasa. Hello. Kwame ni masaba. Meniba. Mame ka sem funjem. Na pasinya for green nim say bia apobo na ere de bom. Dabi. Yo. E bia maye mejuma de manya kaka. Matinya afọ akwa de akoda. What does it? Samafo ye de ba for ye fa samafo pa. Me ma fe bi. What you make ye do cement wana. Ni pani so be si wa. Me paki me pana ndie gate. Aha ya na me come na picnic me pana kasa. I'm stressed. Ko baby na me so me come baby. Yo. Anye adwuma na ye ya no enye easy. Aye hu akasa. Ye hia no man kasa. Bye. Aye nyame na bua. Yo, Kwame, anopa yada se, why? Yada se. Se taxi adwuma na eye hu. Ano ye adwuma mo kire so nka den. Tika chi chinchim ya say. And there is question for the ghost. Ano ye adwuma mo kire so. And there no ne there no. No funu da. Ano di o. 0550055522 and I say 0551598321. Ye bisa taxi drivers for Saturday tina ye sika and so amumu aye number 2 car empty. Whoo namoko aden. Why? Hello. Good morning. Yes sir. Hey, Mr. Kofi anopa wa birim. Agro. Kafra. Mr. Kofi ayopo. Aja no pay enti o minim se bia to dade a. Oh, e bintum ye ba oni mebi o wa e de nyanti adraba for yes anema no. Sisi an se kuru no mabia ma ka no ko da bia ba no. Sa anema no to atwa. Se driver no pa ofukufu dua na de wo ba oyoko ha na. O san akwa onya ye fere se enipa no san fa nko biu. Let us on welusu. Who's almost calculation in and out. 89.7 max. It's offer in nipe now forget it out now. Next says will be lusu 1. And the man is idea and you know much about me no the ato swama. And your muntia na farm quit me ban me nya mini problem. Minya be so any day. Yes, say your friend is I don't for so and one and one. So one by hono when tiasie na ye no wo mo e kontokwa. But Osha enye esisi ye senka say nyasa anti-asem obi a driver ye say ye beji sin o kwa bomodi se wusika no nke beso enso a fa no pa ene kasade e che driver for omoje sometimes omoje ba obi o traka ni mukura wie ansa no akache o se misika nso uzo ebufu eno kre anka ugina no a no akache no se blind pa che o misika no se mi share bi da sa driver ni wagina driver na wusika nso no akache no before abetina car ni ma driver na tu car no ko da mi share bi da by pepe dia e bi ni mu ye di kasa ba ye yu mu si form ye say what no wa wie no a driver na tu no afi no bega say misika no nso e na driver ni bu afu no wa yu asi form obi okura misika no nso no kura that fabric as I na ma sorry we will program no uti renti yo enti ote nkomo na na wante uti dia brand be kai no nti ma di amba so da and boss standby na me church mu ate mpacho hwan ye oh da me o keep your secret hey many are woko that asemi amodi atuja na pede nti ana egu ho ayi yo musika nso ayi ti se be form on se emebi obi stop me na ni sika nso and I'm sure okay sika nso dey na do be call okita rubber bi minim one card ko e wo mu nkyere me be dia di se rubber na kita no se eye nam bi na na ewu mu e ma me de ko share kira fe di kodu ya rubber ni na pa nam ni na afani obuka no nti imagine say dropping na me je no e ma me ko washing base e ko ball ka more than that day no kra man tuni anya adwuma oh opa me chew na me fa no ba wan kan tem that say na ma na se di side e wo kan me na me di sim afede me kodu ya kan mu ni na say e say me ko park car for the whole day e washing base and sana
adetin ansa na betumi akọ mente ebi wo a o fa na obi a misika nso obi am kita sa na nioma se ne kita no no hu na mo wa ya we bebu wo ha onka wakodu awie no na waka ntene de ha agye pa you keep your secret here that say yen fa 3 course en ka ho na yen for free dwumade no en si afi na do afidi na to ebu o mo so re mo su ntene ba ne sa no na mpacho mi wini wezi o kuda wana to mo da me da bada kuma sa se member officer o we need bibi el Mr. Koda ho but I know to member na play there and drive for the energy say awia no aba why drive for the no me ensa anasa no me ensa pay mo no aba why yo pacho when ye kumi e Philip mo mi line ka yo kumi ye ye bebre ko fo bebre wa kwa abrochire say ti e blobi efi adu e ko hot mo ada ade asa ade isan ye ukwa wonye bio e station ka na olo ukwa na wa je bia na wada ade che obenye bia lori aba ba se obe wa bi se ye charge pinjiga e mra na edg transport na mra na down because sen uzi o ade asa ndi ade asa ka je ko ni say okay ade asa de buku a me nyu bi temba by those sen say na ndi ba ni sam bi di aka na uzi ni fa ufe enka se me di buku a because your station car in the station car no ya na mu obudu no mu lo ka se me di buku a me ju si ba station car no mu jo bi fa fa ya tra to ade san wa di san yo e so fa ne de e ko nso wo ja ne bedu go so wo nya nsisa na wa ja ma ye passenger to be ja nsika ma driver this is because so asuma se nsika nso a sika no boy ahe timo sometimes one CD o ni pa se wa short ya on short do 5 CD and 10 CD ada 1 CD pe ndi 1 CD who means in driver no because so be 1 CD yes you Philip Oteshi 1 CD pe yada se why yada se ko fo bi 1 CD pe na obete say ye pa last call out di abakumi ye from afaki me kasa free station wadaro ma yenti o abakumi me taxi na me de say aduma na se sana me ko uba na taxi no adaba ko ya bufufa ne say wasole ano pa o hu ya first person ko si ano no no be obo so ba jeje on kan jo so da music and nso so de stand man say 20 cedi oh me kwa 15 minutes in part da am part wa umu ame kasa na be kan pa no nipa no de be cho because obi ahu tumi tire no but now the tana watina no aka tra o say o kwa say da bia ka na mtia afa de na aka ho na aswa tra da 15 nti ya to lo fa mu kwa animu na o de dam bia mu kwa chiri nti to da na o say o sacrifice na be ya price no betuma gina anu ne taxi dia no na me de ba uba no so a obitumi ya wada special taxi a abia fa akonfo agu ha no nya agro ya ne ajo fon uba ha sia o kwa uba wo bi free o su ba taxi a untimi nsa enfo bi taxi nko je se o dem tita akọ nti do na da dia da cha de press na wi o sika mi se o kofi obamoska no do ko du fi na wache acid no wache tuo wo so na oje o kana fisem adwuma ba na ye huti se we nti da adwuma ye hu pa me atabi atomeda obi atutu ne se kan age music ni apam se me nko asasa age music egusu nti de adwuma na ye hu ti se sa nti me se ku adwuma na ye hu pa wo nshi ade a na wo se ye hu nti me so ba futi kakra ne yo Atamax yeda se ye for frejuma de ne nsi ayedo bibia se wa ba mu wadwenche onim dia wabo ma ye nkomo ya bedum pempen so yeda se na we say ye friend no ekokwam so say buy car or say buy car and use it for taxi you see ewiase kwase aburu ya pa and yeboa make say they want the passengers to know that they can survive without their small money. I see. Ofori Samuel also say so be antika anima eya na enyu fuel. Okay.
ɔsi so obi antika anima enwi fuel so obi antika anima ɔsi obi antika anima enum fuel inti no Ali say people with lower prices give more problems. Ochirima passengers or musika so no 5. Mami enso aka say 1 cedi. Eha ni hayi no. Omuka ya no. Omuka da bia. Eha ni hayi no je 35. No twa the price amount. No the price. But most at ya na 50% is 20%. But yes, when him say me fan say me fan e bia odo court to Kaneshi. Omotete lorry first, odo court to Kaneshi e 35 but e bi mu price sanji 4 cedi. Wo free odo court to Ahaya. Nke 2 cedi 50 pesos. But eja 50 pesos e tell bia be ma driver no kra mate no be ma na 3 cedis. So because only 50 pesos. Nti ya no fa 3 cedis na wo de ama no wa yi wani preko. But anu so nje so obi kita 25 wa. Eno ne ye ne price a wotwa. There be Yo, yate yabedo bibia se wa ba mu adwenkyira wa boa ma yenkom yabedum pempese yeda se ye twa ho aba yekoba nkom ahodo aka akire nyina ye de beto aso e de ama maximum indi o Caused many wars, broke many laws. Economists and politicians know I'm the boss. Broken homes and marriages, yes, I'm the cause. The people stack acknowledges all my fault. And I know I'm wrong, but through negativity, I get stronger. Through this reality that I was born, leave you with insanity and I'm long gone. Now me, I'm in game free. 610 BC, your nucleosis. Free to Lydia and me, I see your friend take it. And says Sikanyina Josro, and I said Tiffy, and I said headquarters, mega cash lucky boss. Yeah, bana ya kwaji sika, mega cash, ya koba. Yebesua de e afa kidney ya de ho ye ne doctor ba twetwe nkomo na wa kire kwan be fa so e be boy ho ban. But before that ne yangi sika ngu ye motom. Bra kwa me akwaba. Bra kwa me, morning. Bibi aboko. Nyame adom bi aboko. Ahwadin wo ho, anije wo ho. So ho. Sika so ababotom. Sika wo wiem. Sika babotom. Sika wo wiem, esensen wiem. Nyan ne so obe connect your phone no ho. Na what there? Yen connect ne NTB e kwan so. We dey very simple. We star 426 star 8 hash. Star 426 star 8 hash. Now for what's number 2 Max FM. Now 6 lucky boxes and what you see back. Now what to 3 at least 5 Ghana cedi. Now afi what confirm with your momo pin. We confirm you are no watch your game results. What is Sikana no? Before now hurry as to Sikama. Up to 50,000 Ghana cedi, 500 million. But mama baso. Pa mama baso. Fitibra me ba ya me ne mo ye adwuma masum dwome. Oh, nice. One say na me no me no di nkomo wa kire say ye wo nkrofo bi ye ne adwuma hodo a ye adwuma pia che say wo ma obi si na di matwa sa na me ndi na me di ye kra me sika ba. So ati ase. But so far mega cash lucky box there. Menya call ana chese weekly giveaway no live on Max TV Novella watch and win so na due to technical challenges binti antimi amaso anti so na due to technical challenges binti antimi amaso anti so be Friday no Max and shada nye live program bia yes we are affecting in fact bibia you ready nipa no top 10 years let's see ma yes set abibia but you say na mfidie affiliate antimi afama nemom enkachi omo last week omo points no ko animu no ye da so e system no mu a ye be sign dia kan week we de no ho enti se obo bi a enja bokoso abo ye sign e de 10 e be kan 10 no ho na afa ya double prices na ye be man this week no I say I make clear for last week enti wow point no obo here so boy game no o point ni single ye koso build it up you say you say starting new week the week ya ye be simu
amanfo start a board that me have dashboard no so I'm amanfo ani abre papa enti empaba wa accumulate points last week no koso accumulate points no na week we Friday we there eye dan a ensoto wiabo agradasio give away no there ebeba so ompo ebeba so enti koso adi agro no na accumulate more points for your lucky Techno smartphone cash prizes any nyauba wa who signed no so ni na be kan wana chesa ma bibia de fefe so enti yenkoso a say na yebenya more points ha sa pepe ye de ebeje ya chede edafiada ai eno no a chede no ye je den yo say na enim no Techno brand new we become brown new Techno. Okay, your code, you know, Emina. Star 426 star 8 hash. Star 426 star 8 hash. Now select the option be pay either Max TV or Max FM. Now there be one for Max FM. I have Max FM. Into Max FM. Now the next 6 lucky boxes. 6 lucky boxes. Now the one who is FF say wait there my lucky number now say we sa number we there ni me hwamoda now I then you go for it if we are no sir then you go to kakra or person odi to etre answer what select lucky box now so the kakra be to etre minimum of 5 cedis and up to 2000 Ghana cedis now odi to etre kama now the next option prompt you momo pin prompt ne beba now about open we momo pin na shim instantly now say where we near we game results never say congratulations, this is the amount you've won. Now when we need so said the member sika na yeah accumulative points na it will we know when we know your more points na just a Friday bia yeah by promo na just so momo dey simple and titia and instantly now results na but just say o kan ho na Friday yeah draw na just say what do you simple and titia na simple and short simple and short titia Ebada ba say enkoma mudi je tiefo na enyamkwan yo na meka say mega cash lucky box sika no yegusu eche sika puduo bebre na ehwe gu mframa mu amanfo esuso bi just dial star 426 star 8 hash star 426 star 8 hash koso accumulate your points no na jina ho you are saying jina ho you are saying who sister bia na me refi na who sister na abena ebe twetwe nkomo wa kire ho ate say me na woni je ho oh why you need to jina na nkan he yi no me cross border me mi akon Max FM 89.7. Yenkwa hamane so na yene Dr. Ebenezer Ochre entwetwe enkomo Dr. Ebenezer Ochre entwetwe enkomo Dr. Ebenezer Ochre si wedma akwafa ba clinic ende yene Dr. Ebedi nkomo no pai na yebisa doctor say kidney stones yade ben ekwan men ye befa so a ye beso ano a yade e friend kidney stones ebi ema ya setenemu
Doctor no pay what yenka yemu ache yemu akwa bed ba Max FM. Yo openi Madam Tibebre na me fa kwenye so atia Max FM atifo enyina ene adwumafo ya adwuma Max FM ya. Yo. Doctor no pay ya jo so yeni mudwumadi a wudi ene omode mu a obo asaga na fo ya de ntie ya gidie paasa no pay yeho anyankopon adom ene wankasa omode mbo nti ahoden wo hopa Me ba so an ahoden wo hopa no gidi se mo so ahoden wo hopa nyankopon adom undura wo de amaye no ekurakura yenom na anopa se ye ba na ahoden wo hopa nyankopon nana Doctor no pay de yade a friend kidney stones wadaroma yade ben ya yo me da se pa na me sha mfi kidney nan kasa ya ka kidney no ho asem a me fa cha kidney no nipadua kwaya huru bi a ewo organs bi a wo nipadua no ma fi isisi achiba tisoro kakra no yamfi mu ho no ho na containing more sodium containing more sodium. Sodium no ko ni pedue no mu a kidney ni mu a aya na form bibi ti se tofi bi ti se hwe kubi tofi ni ade ya sa na form na time acidic content ekosoro e wo kidney ni mu na yenyina ni mu se acid any oil ehia na iodine enti ebra sodium na do no na fi enyoma bi ti se enyoma bi ti se esamunu ane a contain acidic content no na eno nso de any oil ni hia na the stones no aba e kidney ni mu afi yensu a yenu ankasa se o cheki nsu a yenu wo Ghana ha na dodo na acid ewum se ebinum abomoden ema alkaline ewum de na so ebinum nso de no acidic ewum nsa no mo winum na type of kidney stones eba opening enti ye kwa ye bai ene ma ben ana sensenkyere ne ben ena ye behu ewo yini padua ma ebe kire se dabi babi ekeka koedie kidney yade yi ana se kidney stones yi ebi aba mini padua mu ensenkyere ne ben ensenkyere ne bi kan pa no bi wo ha obeti pain ewo ne mfe ene na chi kakra ekọ ni sisi ho no enye se obi ti pain wo no ha na kire se kidney pa wo ho a wo na ho hwehwe wo check sugar na hu se sugar da normal level na still wo na ho hwehwe wa eno se sign kire se kidney stones aba oni padua mu afi tumi ma wo na no so pija kakra afi so wani asitumi honhon kakra ni nyina sign kire se wanya kidney stones aja wadaru ma minim ye kyerem se toda nso a se yen junso no kala no ana se ahosuo no esesa na no nso kyerɛ se e wo se yentimi enhwɛ ne yie esan se kidney stones eso etimi ma sebe yenunso no ani ne sesa kakra opening pacho no kre no kre pa se junso na ni sesa etimi kyerɛ se kidney stones man so nye empempi nye no junso no ye yellow na anye ni nyina na kyerɛ se obi o kidney stones na emomu no se wanu nsu wasora no pa na wa junso no ni yellow kakra na brown kakra unu nsu to aso no so na no kala na nsesan ye etumu sa eno so ebitima kyerɛ se o se okoche kyerɛ se kidney stones o mu na ko se no to be esan ye kyerɛ se kidney stones abano Max FM. Yo enti aje ba ni sei na ye hu sansenkyere ne we nyina ye ni o ma nyankopon abo ama yen inubuna haban ma ni nnuane edi no yitumi dibi na ne kidney stones no ema ne eba
Ojonso bi wo na ne kura enti se adofo ti na se obi wo how bi etisa ebra ye beka say we de number be tija na o ma na ye abo mo sa kwan no so enti yeja una wakono ya bra boben ya na montuo ben na yebetimi aye induane ahodo ben na yebetimi adia ye de ebebo ye ho ban ewo ye ndada setena mu ade afi kidney stones ya de ho apani mesre Ghana for ni wiase nyina se umma ni oyo ye papa ye ka oyo ye papa ebi yekuba nwa ajongo sa oyo no eboa ye ma entime entina yekidi no mu nche afi ye nhwehwe nsuo na yenum nsu papa na nsu yenum ne mpempi enye ice water no na eye ehuhia na mum se obenum nsu a nsu mu eye eda ho ana se nsu a eye krogen a o maji atum wo oman mu na yenum se nsu no bi mpempi eno be boa ma ahofo ye kidney no mu yi na emma saa trade no ne acidic content no enkosoro afi enuane ayedi no nso yenhwe se yebetwe ho afi enuane a contain acidic adisuade a wama yesua no ene yeda sepa se wama yesuade anopai na we no se wama yesuade anopai na we no onkomo yeni age ho pa eya na yebepese yebeba waso ye anase yewe endwumade we ya yebefraw na nkyerɛkyerɛ mu bi a chense no ode aman wadaroma onama no ne wakyire kwan yo opani me da sebe me kyire kwan ye bonkatama nso district etema na ye wozinu ye location ankasa wozinu container na number of friend on sabe kan 0544 0544 00 6210 mesan SCB mpamcho 0544 00 6210 Ghana ni bia otie yen e Max FM no se o kidney ho problem bia wọ́n na frɛ na mmoa kɛseɛ paa ɛwɔ hɔ ɛma wo ɛda mass ne atiefo nyinaa ase Dr. Ebenezer Ochre CU edema Akɔfa Eba Clinic anopai yɛda se ɛne wadisuade a wone yɛakyɛ na anopai yɛda se paa sɛ na waka ne nso yɛhyɛ ɔbɔ sɛ yɛbɛtu ho anamɔ paa yo ɔpɛne me nso meda mo ase bebree enti abusua yɛn sɛmpa yene Dr. Ebenezer Ochre CU edema stones yade no na ibi eba yen so doc achirim se da bi enye nyina na kyerɛ sɛ kidney stones yade na eba so etoda na gono ka ho gono se gono nso se unya odunso ani sesa ho ana grino meboa ni onya ye no na odunso ani sesa ho experience is the best teacher. The only I know Johnson is a na. Kumi kasana time ni shigu. The only I know. Johnson is a sign. Oh, na say nkomo ya making. When you bida. Into when you bida no show experience. And tell me who bida me nya bi so da nti wo share wo de no. Unya. Dabi. Hey. Oh, me nya bida. Yes, all they come on. The boy is so. Miss Lowo. Asa someone me catch say. I won penny sembi. Miss Lowo. Enti e bia ye come on ho ama ye hu. Yo. E come on ho. There. Dia wo kan go no. Dia unya no Johnson ani sesa say ye say. Kubi. Ah. Yankasa, ude yeni nkopo. Time naso. Eba so say. Hello, baby. It's because of you I sing. Thank you for that. Oh my baby. It's because of you I sing. Thank
Thank you for the attention. Napa to my phone the ring go. Calling my phone just to check in on me or this area my attention. On your number Max FM. Max FM. 89.7. Too much problem overdose. Me want some more. Me want some kwami. Baby, I'm not gonna da wapa. I'm so not calling my phone just to check in on me or this area my attention. Checking on me 10 times in a day or this area my attention. For my baby never driving me sense so focus on be all a blessing. Allow me never scatter my brain make a focus on life prediction. I'm quite be the best yeah minty you. And to a best coming in time for love. I don't want him for myself. I don't want him. Max FM. Max FM. 89.7. Thank you for attention. And a part to my phone, they ring, ring, ring. Oh, my baby, it's because of you I'm a single. Thank you for the attention. Napa to my phone the ring go. Calling my phone just to check in on me or this area my attention. Checking on me 10 times in a day or this area my attention. Joada, ekosi fiada. Ebo non crew kosi se Joada, ekosi fiada. Ebo non crew kosi se dumienu beboa. Program no air live on Max FM. Na nika semne se die. Ya system ebo non du kosi se dumienu beboa. Program no SIN live on Max TV. Any Boran Crofama so for the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikaon. Afeso so ebona kutukubon sem dia enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. De biaya ho professional boxing league. Ya de hun sem nyina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so Ghana Premier League, the Women's Premier League, and a Division 1 league. There is the statistics and all the details you want to know about the local football. And Alfimpo, a good year sema, ekosu el yemaemu. Your segment bit to say the predictor. Emuhampa, ya the matches beba, ya be more odds. Now so what's me trebia dibi. Sounds so any other big interviews and penifo kukuda omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are still good year sem. Omo any omo etwetwem komo. Inti Shiame, minima bedra for if it's Joada, Ekosi Fiada, or Max FM and Max TV. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance cry. Essence due kesi every Max buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours. All within Accra and 89.7 FM. Reggae Max. Feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. Warat! Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is Kumi kasa eye baako pɛ edin no eye baako pɛ menkɛse kwasi ada untumi fa doadan so untumi fa bladan so kumi ututu ka ututu dam ututu tam waje bam watu fie watu bum watu todan obaje bam betu kam kumi kasa that the TM state governor ebeshiw Maji wedi tina me dane di wunji di misibisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koswa fili mascience here. Get free music on Sarus is my name and my name is Sarusu, baby. But we fell in love for the very first time. We're trying to do things we never do before. Welcome to Monday Morning. You gave me a sweet back of love.
the love of my life. She be the love of my life. Oda suma ebeda na nko na se nti na da fia da bia me bomode afi nkran kokoforidia ampa oda suma dia brawo mi ame mame akofa e ofi akwa akofa kwaba de bedua no ba chete sen me pa cho me ho ye ahoden wo ho yes wow ame hwe o TV no so me sie me mame onyaja ne ho kra ejeja ho mo bese no on ba no me se ane na peso mo besensen de ma entinu ya ye kurekure mu saa obe ne den mame yen kwa no pai ane na trese novela wiase de ekọ no wa wonim sade nde wo yi akaka na efoba na mom half sisters na sa Alfredi papa Alfred ukonya okrun bi sa se de bia wo bompa ye wo bompa na Holy Spirit e born to aba because enye sa obetomento wo wo se wo na wo se se oyere ndi anka odo no pa so aba ne se mami ohunu ade ne ehun keka ho no enso ne nyina na ye ntro no ompena bi dada enso wo sheda se wodo ne yere no odo ne yere efi wa yesa atru wo yiri ya be ma ba ku eno so beto ne mu na yi bia woda ne ninti nkola ninti mami eni efrei efi dia wo de won prano be bia be ku bia na wo de won prano akoho na anka nye saa mami ya ne ni efrei anka benji yi kwapon be ma company se koye edwuma wom na benya office a wo de won prana ebe ko ho no mo enti wo de ne mpra ko se ne office na mami ene ne bra Venice omo ye yi se ve epon ase teburu ase o ene okose ye enti na me bisa se enti da be na nipa wo be ko so aye sa check atare obi kunu ho odo se mami ne ni hu ade o enso ni sisi ade won se mami ne nko na ko ya nka wo be gina ho no mo ye omo di mami ne rough but we only Venice call ye nti no if you na wakakwa pon ase no se wo ye sa check wo so wonu oni eden woni eden ade na won face wo na wakakwa pon ase no enti no se wo ye sa check out there listening to me I'm saying that obi ade ade obi ade o ade na nya wo dia wo ye dan ya you will become a slave because where you don't have to be na ho na abeko se to de bi kwa e beto mu ase we wardrobe mu wo hu me kwa nya yie because we say we a side check dear master na nkasa ba you can't do anything papa no wadada wo say wodo no yiri no wondo no yiri no e won say mema bi papa say ho we oni mo hwe ye no ye na yere ma ne side check wonim na say wo accept na wo gitum a wo na daachi ebe ha wo nti no na che say have success no be bre na ebe koso wom na wo twi nti ana wa hwe e na ye friend is saying what flowers so obe masa wo so wo po ba na oba no po nyanji tumu na wahu oba no ni obi egina ho anasa obusiafo ka say oba ya you are crazy about no ebi ko hwe na oni obi hyehyɛ ho na wa bo oba ni fie na oba ni ni ho hey ena ayi wo he iv wo he wo bopun gigigigigigi na eyi onipa wo ya ba wa wo fie ho wa fa phone friend nipa na wo hwehwɛ no e de ama wo a ese mo ba mo ngini ndi because of boni bi a wayeda yesi onipa de wo ye bibi kakra bi a yesi wo a bodam ete kwakra pa wo ye bibi kakra bi a yesi ne dam na aba no e ya asemo mo se boy ye no na wo akọ haki o e na se ni fi boy na kasa duedu mehu nipa o haki ye e na nipa na ya kye no wache ne di na akosie na police aba abedo ano no nti sisi e de na mo kasra mo mma no. And to the bia, let's give our children the benefit of the doubt. Let's give them a second chance. We can trust them. They are our children. Mema yen kasa say, and I say, what a sign to the bia na sana what ye? Say about them take wo. Yes, say about them they take wa kakra wo. That be it's not always like that. So mommy and shannon so. Now your times are your DG novellas, no is brothers from 5 to 7 p.m. every day except Friday a year 6 to 7 because watch and win about 5 to 6 p.m. and then from 7
the half sisters. 7 to 8 the half sisters, and then 8 to 9 the wild flower. And at 9 to 10, can't buy me love. They are made us some baby, yes, and to shine us on a share, none of pay upon morning dew, yeah. Mass morning dew, yeah, day. Wildflower, ever she says 9 a.m. Not says a Viano, yeah, the house says 1 p.m. Yeah, the association mom, and then 4 p.m. yeah, day. Can't buy me love, ever she says mom. And so, oh dear, at a baby, you know. You bet twice, me does. Yeah. You. Eti yenua anasa ye maami se oka entam kese esan kobo asanteman otumfo se tutu esan kanyama okoka ne ene dia na yempese yebeye yia na amanfo tirim se esan se maami ya ka entam kese nti no ayiye yo no kra na nhwa emaso we ne fa traditional jurisdiction ani etwi mu no odi traditional amamre tapoli na atoso amamre na amamre na twi ni den traditional den jurisdiction ani etwi no yo aya de na ne latin nso eno no na de ahye ho ye tapoli la fe tapoli de yo na si tapoli no de atoso no na tapoli la fe no so firi hin yankwa hamane so na ye ne Mr. Kofi entwetwe nkomo Mr. Kofi e wo yoko edi obi adi nim no eye Kofi oyoko aja no pa yemu ache Mr. Kofi anopai wotie nka yemu ache yesamu akwa babiom me pa cho me do so anopai de ye fe wa na yenkomotia wa ona biabo eni ti se obi kan tam sisi ya na obi bodua ye fa entam kanu asemhia ye di duabo asem to nchen eso ka yin yen se ke duabo na ya dia ye hu pa obi ampe na so entam kanu ehu sin duabo nti omo fa ene serious ese duabo editina entam ho asem no ye entam fanto ya no ena mpanifo kura entam pese obo bechirim ena wo chena obi dia kodi agoro ena wo man biara wo abakwasem bi a eye na chiwade na ni nyina so entam kan bi edi akiri ma me seti emfaso ketewa bi we de me se na nanom se ye mfa ncheme doma ene asante ewo abakwasem bi a ema wo muntimi nkambo se titibre mu no doma afo kum asante hini mienu ebibi atwam asante so kum doma baako ebibi atwam doma ezizi so buwo iketwa ebibi atwam akodi asante fo ho sane mani nyina ntam kanda so ena sane mani nyina ye echiwade e de ma kuruku wa mekokasai sa ntam ya wokokan wuni mu ho abakasem bia o sole ya oso kokantam sa ntam na akokan no hwe no akwakobre kurunu anasa oman no akwakobre omukuru eni ntina ntam ka no nananom mfa nka yendumadie eho efise tete no se wo kantam na se wo to ntam na wudi wuti ebetu aka na ade a wokoya a wudi wuti betu aka de menye hwe se didi agoro ehu nhia se onipa bia do beto ano kekese meka ohini bi entam na Mr. Kofi obi bue na no eka entama asotwe ben na ho ebi na midi kaka ye no me se wo kantam na auto ntam na wudi wuti ne tiaka wudi wuti tiaka je se yekukun yekutwa wuti mbadwa mase Matias ye pa enti ye diba ene modern system ni wudi a mintimi enjina ha embu ama ayefo se de sebita fate emremu a ukobu apene ese wakoye ye pen say contempt of court enti ene mintimi kobua because ohini bia wo kwan ni se de opese obua na asem ode na so twen
ebeye yenim se na die etwa eniho nti ehwa so twen no ebi ji nwan no mu ne niema debre na yade mu odusin duabo na Mr. Kofi sa meka nananom ntam kese na se mambo na bia din ambata ho a na maka mentam a se no so de ankanka na bia o ni die se we ka se meka nananom ntam na ben na meka ntam but him fan so na wugina ko kan sa ntam ba bia wugi an se den ya na bi wo hini bi wo mfa cho temase no kre eti se wan mo hini bi adi kura na ba bia wugina ye no ye be fa ne se ye ho ehini ho asem na wo ken enti betimi di wo hawo e di abrew yo na di mu na nanu manim ho e na wo koyi ai fa ne se wanu ankasa na bedu achia no kura keke no a wo kan ye no eno ho asotwe wo ho edi kan ansa na won tam na wo ka di ntira wo kan tam no na bedi sa asem na wo di wonchire mu aba na wonchire mu na anta aso mu a eno so ye di ho asotwe e di amawo Edefa Daddy Lumba ye ne ho no amanfo kirem se entama ne nuaba na kokanti anhwa se nananom eso asamwe mu etena so a enkosi se yebeka wie no Daddy Lumba ye no emma so impo se court eka se aye no emra so a nananom ekoso atena asamwe so na yankan wie a aye yo na emma so ampa enu die minti decide because say ya no aye otumfo ankasa na asamwe ti si ne na so editi yentimi nka ne ye keka nyina ye ne obi e ka wona adwem otumfo ankasa so na asem no esomu na wotena so na o say aye ne de abusia pani no ne aboni bi aye enti onkonko na yie ne mu woni ne otu ye fence o kan tam no ene wo bi ka o betima ye yie no sanso otumfo betima ka say dabi enkopim so obeka ne ntam kese be wie no aye obeka ho asem wie na yie no yenye enti ani de ne bua no begina na nana kasa eso enwa asotwe ni bibia bisi a ebisi na nana ankasa so etina yejao na wako na chese yentimi enkantam basabasa entam kan die emse mpepi no mpanifo kan ti na momfa ho asem kranto abonten se obi abesori se okoka entam kan nya ade a nana fa no agoro so because the American ye no dey fa ne se fwe se entam die yenka because entam biara no asotwe bi amane bi ewo ya amane bi ne ba ya ansa na santam kan bae won se ebibi otumfo eko central region ba bi odu pra no so no osicha dwan ene amamre bi wa woye no kre de nti oye sa amamre ni nyina ne so omo kantam bi dia to se wo hini bi mfiri ha nkwa ha enti se na wo se wo kode a ne wa amamre bi ese se wo ye edi sisa ntam na no kwan ansa na watimi akọ eti wo so awunni mu no wo so re ye awakoka bibia keke eni ye hwedia otumfo fa mu sa asotwe no fa mu ho no se bi utafrache nya asotwe de ba tin kan sa because se bi utafrache ye kan obo ho katra da kan di kusu a wo be fa ne se Mr. Kofi ewo Koforidio yoko anapa ye bedo asene nkyerɛkyerɛ mu a wo de ama ye de afa ye nkomo ho ye da sepa ne omre no adaje yo beautiful greeno enia ya wie asema ye nkantam basa kantam ntino ye yina wo ye ya nkantam ba se eto danso e bia na ye twa entro bi ato so ani bira ba e wo se wonyi wano a no matter the situation or the circumstances, it shouldn't trigger you to say adie bi a obe wie chere na afi won nsem akoye bebre what you say ye ni bra na aba e na asem so ba so a anu ya e na ye de kan entini ekoba ne se kratuo mu ye shada mama dro se menum mu mangu ti ne we ni poison kakra wom ne yesi kidney susugum kidney susugum enti anya hwe se watimi akita sa ya de we ya over 10 years definitely dakro obewu what you say enti se ekoba no se kwase wu hu adekudi a ekun no o de fa ne se yare no oyare no e na ekun no what you say na nka omunya we nyina ma ne nko no mo mfa ye ntu ye na mo gina mo twi ne tenchina atwan a enko ba bia beautiful greeno ena yete ne nka no o se enko ba bia enti ye besre eya na ya hwe ye nkomo mu yie pa
Yenkwa hamane so na yente enkomo yemfio yene Paul Kwabena amanin eba betwetwe nkomo edin ma moni afa cheme oye president edema Oil Palm Development Association of Ghana omo president ena yene no eba betwetwe nkomo nanu ya na yi no say president 24th July 2025 ena yi ni say president na in fact yeyi no na manfo ani age papa say yeyi ni say omediku na ni nti ye bekwa hama ne so na ye bisa ne say omuku no eku ben na omatiri mpo ne omudwumadi a omudi den yenkwa hama ne so na ye ne yenia be makwabena Paul entwetwe enkomadia no pa dia otemenka ye mo ache ye mo akwa be ba Max FM yemia mensu medama sepa se anopa ma frame na ni di kan menti bi Central Western region no ye enwo adwuma bebre no obehu sa kuyi members a mo yefu no ewo ye akuyafo no ewo ho bebre afensu be sa hu oma mo ye ku na omo nso ye enwo ankasa processes ene millers a omo wo sampetamu bebre na ufiri onso na uba enkran unim obia nim fraito ayidi ya anwa ayidi no magre ayidi no adwuma kese bi wo enkran a omno omudi sa adwuma no ye wo ma Africa omni GOPDC ye Kings Oil omoye na Hayat nyina nso wo tema enclave industrial enclave mo a omu ye kunu member omu nso ye group omu share association na se na omu nso dwuma di a ne se omu etonwo no wo kwai any patamu aka na de ba enkran bedan daniani edibi ye magri edibi ye fraito na udi no ebi kwa nso de bi ma neso no de aye soup ni enema ekeka eti yeduma yekuo ni ekuo kuba ataya eda ho a oda association aye Oil Palm Actor Associations esisiasie uyi ekuo ni kese ba ko ewum a mo hye ekuo Oil Palm Development Association afi artisanal palm oil millers and agro association omo ye ekuo no ensukuo a omo nso edi omudwuma omo ye ma over 36,000 omo ye zomia ye die no ma omo workede omo twifu himan omo wo aguna nkwanta wo Western region omo ka omo hu abom asekuo omo hye Oil Palm se wama yatiefo ehumuku no eno yeda se wama yatiefo ehumuku no ene mudibia mukita ene enema hodo amoye de aboa ye maamenom ene ye papa no ma omudi oil ehudwuma ewokroma edamase na me dikan no wadarma ye pese one ye enhye some of the challenges are ye maamenom ne ye papa omoye oil adwuma yi omo face ene kwanya mo fa ede aboa mo medase let's start here free akuyayinum na bibia no omo no mu bia ne yetumi anya bi ato de ayenwu na me yedi na akuyaye no ukọ nkrunkru amebobo so e wo Ghana hana bibri na madia fu no maya bi 10 acre 5 10 or 15 20 acres na omo ye na omo ntimi nya na kese because of ensa system na Ghana areho say ye want to say free in someone here the kosi bono hafu radios no sa tetrete asase da ho kakra obetumi di ya yemfu no akati yi but your members no e ba se omo ne abusuafo okotenafia na o maka wi no na imfu bi atiasi na akoye mansotwen eti mo mu ntra mo afu mu tsene okọ Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire na akọ district assembly ana say yen kai local district assembly one na be ya be hu adwuma no anse oba akọ katre omo o katre assembly na assembly no ne ya hemfufo ne won se ya omo betimi ama wasase bi abe 100 200 omo gree pa because omo ni patient capital ikabi eda ho ho ju a obetimi abobesen a animani ye be kaso we bi abe no bi e be di 5 years ana 3 years ansa na abanti ye ma onu ya twen na edu ho a nu abena yaje we dey okoje ya commercial risk no ma start down ka
nti my members no omunya capital omo dey expand omo adwuma omo ye nti omo hotire omo yi pa na yenim se saa adwumadie no ebasa na aban na etimi bam because the commercial banks no intimi masika bully person obetumi aboa with sika beboa akuafo omo ahenham aban nti eno de aya na yeta su kira aban pa na minim se His Excellency John Dramani Mahama enam ne nhyehyɛ a ɔde aba reset any 24-hour economy no ɔde nhyehyɛ nso bɛtoto ɛho adwuma mu ama ebia yɛn nsa tumi aka sika ne bi di ayɛ na ezu yakɛseɛ ɛde aboa ɔmo yɛ mfuo no that side no nti ɛno ne only solution a yɛni da so na ɛba commercial bank na deɛ amenya ɛnya deɛ a ɔmo commercial rate no yɛbɛtumi eti okɔ processing so a ɛyɛ ɔmo yɛ ngo no ɛnwo no okɔ big mills na ɔmo wɔ mfidie a ɛyɛ papapa a ɔmo tumi di yɛ ngo no nya ngo no film ɔmo yɛ 1 ton a obroni wɔ benchmark bi a ɔse wo de abɛ 1 ton hyɛ machine ma wɔanya kora ɛyɛ sɛ wonya kofo gallon no bi a 7 ana 18% recovery from machine no ɛkyerɛ sɛ wo de abɛ 1 ton hyɛ ma wɔanya kora no ɛyɛ sɛ wonya 18% ɛnwo efiri abɛnum ama na ma ɔmo recovery na kɔso ama yɛ try bi wɔ bamena se yɛ try bi wɔ gafo ɛna bi nso wɔ pram kɛse a sɔrɔdaada ne artisanal mills ɛna yɛn ankasa yɛnim deɛ yɛde yɛɛ nti ɛno nso yɛbɛdan aban because yɛni obi a ebetumi adan ne sɛ yɛbɛnya sika na ɛho interest no ɛwɔ fam nti aban ɛmra yɛn ɛmɛdum yɛn nyɛ saa yɛbrɛ ɛwɔ that side no afei nso wokɔ the refinery ɔmo yɛ anwa no ana ɔmo yɛ ngo no ɔmo titim ɛma ɔmo de bi yɛ soup ne ade no ɔmo nso face big challenge ne sɛn ɔmo kɔtɔ ɛngo no wɔ yɛn patam wɔ no ɔmo de bɛyɛ anwa ne wie a anwa no yɛn ntɔ na akogu gama no because ne boarding yie paa compared to the foreign ones na ɛba mu no na ne nyinaa ne sɛ aban ɛnhyehyɛ yɛ tax a wɔde ato ɛngo dwumadie mu no ɛma yɛn deɛ no ɛboɔ ne kɔ so yie ɛnɛ sɛ ɔkɔ dwam na wohu sɛ ɛngo anaa fried to si hɔ a ɔmo sɛ yɛ bi a 580 cedi baa bɛkɔ ne anwa bi nso si hɔ a ne boɔ yɛ bi a 530 definitely consumer no deɛ ɔbɛtɔ ne yɛfoɔ sɛ ɛhi ne firi bɛwo sɛ neɛ ɔde ɛmfa no ho ɛna ɛfoɔ bɛtɔ na yɛn deɛ no ne yɛda so no yɛ tax na ɛda so no ɔmo de bɛyi ɔmo ba a ɔmo mfa tema anaa takoradi port ɛna ɔmo atua tax no ɔmo de bɛgu togo a na ɔmo atwe fam nti yɛbɛba no aban no eti mu pɔ sɛ ɔbɛma enyumadie anaa nkurɔfoɔ adi ɛho ho dwuma no yɛafa dwuma nipa bebree no ɛyɛ san sɛ nkurɔfoɔ smuggle vegetable oil ne ba Ghana nti yɛntumi ntɔn yɛ deɛ no nti refinery na ɔmo te osisi ano okɔ vegetable oil ne ba Ghana nti yɛntumi ntɔn yɛ deɛ no nti refinery na ɔmo te osisi ano okɔ na akɔne ɔmo kɔdi nkɔmɔ ɔbɛn sɛ ɔmo anwa ne ani kɔ ho yie na nhyehyɛ a previous government de baa sɛ obi a wode ɛngo anaa anwa ebefiri amanɔne aba no sɛnea ebɛyɛ a ɔbɛma wobɛtua duty no nti no fafa takoradi port anaa tema port no wode fa land borders baabi a ɛyɛ illegal ɛyɛ korɔ no na wobɔ aban no nti ɛyɛ sɛ aban no ɛte ɔm nso wobɛhwɛ no na ɛngo ne anwa no ɛfiri Togo na egu track mu akɛseɛ na yɛn yɛ sika a yɛatete yɛn na ɛyɛ tax de yɛde gu yɛ adwuma no yɛde yɛkɔtua saa nkurɔfoɔ a ɛyɛ customs foɔ yi yɛsan de yɛtua ɔmo ka bosome na ɔmo agye salary afiri yɛn hɔ na ɔmo san agyegye bribe. Eti we no yɛka ne say no yɛnhwɛ innovations anaasɛ technologies a mode ɛboa in terms of say ebi a yɛayɛ oil na wie no yɛde bi ɛyɛ nku a yɛsra anaasɛ cosmetics ne ɛho keka no machines bɛn anaasɛ mboa bɛn ɛna mode ɛboa yɛ mami a ɔmo di sɛ adwuma yi. Holy hwɛ sɛ wobɛsan anya no ama me na hama no enti abusua yɛ ne Paul Kwabena amani na twetwe nkɔmɔ no ɔyɛ president edema Oil Palm Development Association of Ghana ɛna yɛne no twetwe nkɔmɔ na yɛbisa ne sɛ challenges bɛn ɛna yɛ maame no mani yɛ nuanom a ɔmo into oil palm agribusiness efesi na kwan bɛn so
ɛna ɔmo association no ɛboa yɛ maame nom ɛgya we de kafra bebree na including medicine bebree na free ɛnwo adwuma mu kɔfo ni medicine ɛnɛ makeup a ɛde twi yɛ nimu a ɛyɛ papapa wiase no efiri mu ɛna yɛ food grade nti odi yɛ adwuma bia fa nipa ho a ɛnya ade a wudi poison na ɛdɛn ni betumi aboa yɛ nwia mɛma ne ma mo yɛ kuya no ɛno ane sɛ his excellency John Dramani Mahama sika ɔde ba bɛhyɛ abadwuma mu ɛyɛ $500 million no yɛbɛ allocate saa sika no bi na yɛde ayɛ nursery na yɛatrɛtrɛ yɛmfuo no yɛn nsasesɛm yɛne ahemfo ne district assembly no bɛtena ase na yɛayɛ nhyehyɛ sɛ baabi bebree hɔ a yɛsɛ yɛyɛ no buffer zone for oil palm nko a kyerɛ sɛ patam hɔ no wokɔdua abɛ ɛna yɛsɛ yɛ encourage na ɔmudua yɛn ne saa ɛma cost of production no ɛkɔ fam because ɛma transport sɛ bɛsɛ fertilizer na yɛde kɔma akuafoɔ no a yɛhu sɛ ɔmu nyinaa wɔ mpatam ha na ɔmu aboaboa ɔmo ho a na ɔmo aboa ɔmo ano a wode nneɛma no kɔma ɔmo a transport no ɛkɔ fam nti wofa baabi te sɛ firi nsawama kɔfa adasu akɔpie nkɔkɔɔ anaasɛ dwa so saa landmark ɛda hɔ kɛseɛ no kame deɛ mensusu yɛ ne sɛ aban no ɛne ahemfofoɔ a ɔmu wom ɛne abusuapanifoɔ no nyinaa ne yɛntena ase ɛne association leadership ne yɛnkyerɛkyerɛ na yɛma mu ho mfaso deɛ papa a wɔbɛnya firi abem so wɔn nyinaa edua bɛ ɛwɔ saa landmark no so a na yɛtumi ɛntrɛ yɛmfuo no mu na wotire mu a sika a wɔn bɛnya no ɛnyɛ sika ketewa Malaysia nyinaa no ɛyɛ abɛnti na ɛnɛ wɔn atumi ɛyɛ cars ɛyɛ Hyundai ɛne ne yɛkeka ho a use no bebree na bɛ sika aboa maa yi ana local aboa maa yi ana local manufacturers gratis ɛwɔ hɔ ɛyɛ aban dwumakuo ɛne aborɔfo betumi atrase na machine ɛbɛboa no yɛtumi de adom mmaa no nso na ewusie egu wɔn ani ɛne ade nyinaa yɛyɛ afiri hɔ ɛno nso bɛboa yɛ ama yɛtumi aboa ama ɛho no aba bebree ama yɛtumi de yɛde yɛ adwuma yɛ etwa hɔ yɛ ɛyɛ smuggling no smuggling anwa na wɔn de ba no ɛyɛ ade a GRA ɛyɛ custom ɛne yɛ a sɛ wɔn ne mpanimfoɔ a ɛtete ɛkwan no so no ɛne police ne soldiers and national security ekabuma saa 1.2 million people abɛn ɔmo yɛ mu adwuma ɛbɛdum yɛn abɔ yɛ sidɔm a yɛ national security ni saa security agency through Tree Crop Development Authority na ɔmo timi ama kwan no so ayɛ den ama ɔmo smuggle ɛnwo anwa no aba market no mu anka bɛdum yɛ paa sisu obi de anwa ba na ɛwɔ market no mu na yɛtumi hu ne yɛ nipa no because waden anwa wabokro no de na odi akọ market no tena ebema Ghana fu amu se aban nani abre because gold board ene ukofa gold na wanfa uni license na ukofa gold yitimi ti wo di Uber TV so wa wia gold dia saa no mo ya anwa de no nso a ebeboa ama anwa adwuma no ana anwa adwuma no nso akọ nanim yi pa enti omonom ye ye ka investment asem no ebia na obitie na ni beje ho se obe invest Wadaruma obetimi aboa with some of the key investment opportunities are oil palm value chain nim say na ye hu ba bia sika no in terms of say ye ready say ye be investment 10th year then 18 tons and it's only 32 or 38,000 ebi odi bi be pass ase obeto seedling obebe fu no ayi bibia obebo ka be 38,000 no na wanya sika ebia every year almost close to average of 10 years no you find 15 tons per year who sika ubinya no 15 tons when yakura no they multiply ne a ton ye $150 nti o they multiply 15 tons sika de brepa 15 by $150 no $2,250 a Ghana sika no ene kra ye ma ho average of 12 when yakura ubinya 27,000 Ghana cedis every year every say kuyayena adwuma na oyin na I hope say 2.4 acres say we a banker we a engineer we a den wo Ghana o salary no 27,000 bankers no more be bring now magic salary 5,000 4,000 and ti ban say o di sika 38,000 akose adwuma within 3 years na start say for average within 10 years no every month be anya 27,000 Ghana cedi free mo sika bia ni ho a sin we pension money nti kuaya no nko antimi ma usika bebre
oh and now mo processing one so no omo eye ngo ni anwana eye ready market no enye smuggling na wa enso to oye si wa ni ato eno so be here sika between $1 to $2 million to do almost about me fan say 2 ton per hour capacity mill small mini mill only $2 million environment so ha ma hwa efe na attract youth no matimi ayaduma sa na ma we nyina no e sika na ye de enti we de finance minister era ato force sika o de be se nwa aduma no ye be say youth no ye young girls and boys a on be so mu ye enwumu aduma no ye be train omo ye be mom titiye papa yie pa ewo enwu aduma no ho na omo enso di omo ho abegam on bi ohun re mu an ye metimi aka che omo say bibi omo to wi asim bia omo sabe kam because enwo no eye ade a nyankopon kura kan ewo bible se opese oye kese a memo wa ye kese ti se abe nti youth no nso no obe kese e gina be so nti mu nyina mani enko ho na ye moa ema employee ni padodo na medamas president edi anopa ye bedo asese ye to safra waje so ye be se bomodin ase emrepam no siesie ho na ye nhia eofia na yenim komo wadaroma Mati meba enche bia mu be humi ho yenso ye da se ye ne Paul Kwabena amanin na atwetwe nkomo no president edema Oil Palm Development Association of Ghana na ye ne no atwetwe nkomo no o kirim se adwuma ne sika o mu papa tie momode anse ye de ye ho ebagim abusu ha na brebe me kwa na ye de Max Morning di udwumade no ebesi ye fast dama adwuma ko madaru mamobo an sika fa mu man na no pa ye de Max Morning di udwumade bro ye fast dama mass buy o se bomode ambra be prem ya so ye to ne mamba komakomienu ya to ne din buy 2 for Mr. Obobi na fe so enkoma executive producer ye boss Ricky Anoche ene masem okot ene me hu se na me koyi me hu anokora yo enti menso ya fra me kumi kasa yeho anyankopon ya adoma e kira no pai behia na ye de Max Morning di udwumadi abro ye da se no mbre no adaje ye nhia kina kopon ya adoma e kira no pai behia na ye de Max Morning di udwumadi abro ye da